mame esa dia na abusuan no mabopo bi se o mo pese o mu titi awuraba no enti na o mo yesa na duabodie enye duabodie enye mate meba so akra nyabotre mame na mesre adofo ene atiefo se asembi efri aposifo akache aba yanim ha na muntie na monhye ne nso emfama me opanyini bi a yefe no Dennis Opoku Mafo ya house number plot 6 block T Takwa Makro en opanyini owo na wakọ posifo akache e de akwa akoto wodum wanim sa ne ba krache akwada akura na anu ya enu awie university bi ya wo ye ne service na edi a ye defre no eye Albert Dwamena Poku dodo na afre no nana akwasi na dodo na afre no ne bay free nkran na wo ba ye se yade high fever bi aba akwada ne so o free fie besi sa brei odum hunu ba bia akwada no afa papa na ni aye ntoto pa den a wonum apɛ krachi ya apɛ no a wonum hunu no wonum kyerɛ sɛ krachi wakatwi ɛna brofo kasa ne nso no okabi na sabre kro ya na ade abetumani sabre kro na amuo no krachi wo hwɛ nanamo no a bɛyɛ sɛ fiti no enum ne akiripom yenu bi wo yobi a wogege kakra enti yesra wo sɛ wahunu obi te saa abrante bɛyɛ bɛ 25 years na wonamo kasaba ba hatia menkase wabodam wonu mo kyerɛ sɛ krachi na dwen no ha fever ne maaye no wotumi di agrokobuo krom kan university campus mpotamo ho okese mpotamo ho Swami post office area nyina no wotumi konti esra mo sɛ bia wahunu obi a otesa je sa telephone number yi na frɛ se ya frɛ papa no na obeba abefa ne ba na ni abre obi a wawie university o are ho number ne ye 0208 23 0500 number no eye 0208 23 0500 so fresh up pay number ya obefa why na yemwa na wonhunu ne ba na nakwesi wonhunu no akra na asesai yeah na me say duabonde eye pa enti eye sawura ne bod oh yeah that be ono kwa wa money ye baby o de fine no jaba kom baby awura ne bod ya na de fine no o jabi wom onim ko bia ye ka say prison for bebre tie ye ebi o manhia ya wo mu de do the prison jelly be 10 15 25 as I do ye mi say unsa branche na same no ya ntina ntum ya che no phone on the way menim enti die nyina so pa na process for na che no tum accuse you see now so ko bofo ho ke bofo police station ho I'm telling you I am very serious yo tie me obi beye case banwa tio identify no obi di ses nkomo atefo fancheme ana obi kire ekwan ye do koto ses a ajanan ni ekwan mfo so jom nan aduane e wo mudie na obi abrantie obi krachini onwia phone na police ni a kire se obi beye case onwia phone di e do koto se bi authority Debi eji no mani to na no asem tie obi na so mani nkasa obade obi na say obi na so obewia me ye okesi bu a e shouldn't demand say you get to sex ye okesi be bre when you say to sex ye okesi okra nam there's a call ye feel police station hey case here e fa abem penifo NDC na BP papa no say get to sex this here the office na no koto why case like treason ne and no kwa na ese ehu no so because of two man na guo no police for they invite them no mo invite them a I just say so don't call CID office to man no say we na mo mbe na phone ko me say we dey police station say so say get na da get pa na
san mu a ada say banchi phone enye biao ko obi okura no a enkam na ne say me cry me lawyer ni okura na any ko say me to statement but because of say when you day 1 week na ja sign yeah the woko we buy ya wakumam wo gidi yesa di o pa me nyai won na du asem dem o ko de wa jan na ho asa amafo pra go and look the way I was there says go and look the way I there FS remind what bit so be him a good anum ofa de no na yakubo no ko lu say wafa wanya obi anka bia ma no na me nya ayaya no me nya na kama chire motom na nanti kumase ya bia o de ne ba nante kumase ya just say senso no me nya no a kama de be sim bottom pad na nanti kumase kro mu aye day wow aye man we ya o be kan de yanka aye I'll take you off from the radio top duabonye ya semu wa krampofo okay enti who say ade obabu bia na ye unum sa so oji babu didi a ade obabu bia no babu say o se mienyi bi mfirim mienfa bi nka ho wo se eni wonyanko nkonkonsa eni nsakuro enkodi adanse nkuro mu ndia obi no amawudua no afu ahya no na santatai amwenwu it's in the Bible me da say eno ye nanampofo ono nso na dwempo efa sa asemi eho. Every day brings an opportunity. No. Nkasa ya kama na me no ansa no kasa ya se so de ma ku bi na no. So see don't ye expense na akra na jo sa na mo chi ni na bin so na e ni se bi na bin so obey she wi na de munye me ya. Ba na me so